Fatalfatu se whapoponga le nei o Tala mai Ausetalia a le radio Samoa. O leo ua maua mai le unga o le mataupu e au fiai le sa whapaina le Hillsong o Brian Houston, lea na whaatalitari ai pe whamaunia na morianga o le nana pe le lipoti o sa wanga na whaia elo na tamai se tamaititi i le siria ma le ruasfulu tau sangatan wai. O le whaiunga e peo na whairorongo o penga te whairangi o whaamaunia ai e le o whaamaunia le solitu la fono ia po o morianga foi na whaia whaasanga ia Houston. Ta uele 9 News o le teimina tupu ai le mata upu ala ititi fo Houston sa ia whasiringi airo na tamai le mata upu rea ina uia iloa ina peitai na te rei whaairoa i leo leo. Te ena Houston o na morianga i le whamsinonga whaarotu i whale na whaia, ia mau le sona le sa talitari ai le ungo le mata upu. O le masina o mati rua whirua na whamawai ai Houston mai le i Hillsong, ma o ta ue le 9 News na mafua i le soria o aia inga le kalesia e whaatau i mafutanga le talo whengai mani tamai tai se tōnua. I se ripoti la tamai o se tala mai i New Zealand pe o na whaalauroa i se teimere i mamau atu e le whainga malo lana paketi 20 piliona mo le isi tolu tausanga e una i aile whaalelei o ala te tele a wala o whemananga inga lau tele ma le inivesi i se awala mo wila. O whaino le a ofiai ma le whaatupeino le awala mai Napier i Hastings i runga le State Highway lua le Hope Bypass ma le anga i Tauranga. Le minista o whela ua inga David Parker na ia whaalaurua le fuafuanga le paramene le tau na leila. Ma le fuafuanga fo e whaatontonu wai ma le tūranga tautupe e maua e council se whesoasoani ai i awala o whewa inga lau tele o whesoasoani e whaititi ai le tutongi o pasese le au whai o tupe i inivesi i whamautu wai awala whaapea ma whainga whaapae mo le saunga le mu i lunga o ala te tele. O lo whangasolo se suesuenga le mariwa se di e rusu tasi tausanga sa tau fia i le wainga reo i Brisbane. O le atangata na pueina i Logan i le fia whenanafi ma tau fia i reo pe itaina i eise whare tonu lona soifua maroroina a o iai le ofisa o reo po le lata le fitu le fiafi ma avea i le whanama i Logan. O lo whamawina o le teimina mariwai o le toes ruas furu le valu le po na po ma lo suesue nei i reo i Queensland le mata upu o lo whaatadi ai ma seisi di poti le tamai o le nei whanau lawe. Whai mai leo le awali e to olua le ana wheta ua ina lo la wha le angaina o ni vaenga o masini wha ailo le nofuanga o trains i sini i le pōna pō e le ianga ia la whainga i le au matamata i ta alonga soka. O le tāpuni o le au unanga trains na poloka ai ma le whaitau wafe o tangata na anga i atu e mai moina le ta alonga Ausetalia ma inanangi i le semi-finals o le soka i le Olympic Park. Whātu ese ai le Premier New South Wales Chris Minns o na o lea whaale tonu mai e tā ua e le o se whaale tonu le system mai iei le mafua anga na tāpuni ai e le ai foi se alofanga mai le whaale tonu nā lia mai. O le whaamtaranga leo na wala wane i lātou i le station nea i Ashfield po le tau le se fulutasi o na o li poti ua iei vaenga o whaane angaina. E whase furufitu tausanga o le isi eri na pu e nai se no whanga la tāne, ma le isi e toru se furutolu tausanga na pu e se teimi munmuriane, ma ua moria umai le whaane anga ino mea tō tino ma le tuwina o soifu o tangata i se tūranga le saunga le mū. Te ena o na tāru sanga mo le te tala itua, ia mai tūtūra i le whaamsinonga i le sō. Ma le tala mulimuri e ese lava whina ngalo whaadia o le au tāpua i le Matildas i le pōna pōi le unga na iei le tālonga na sa iri aiso la tau avanoa mo le sairinga o le sempini le ipo le rarangi le soka i le itu pao tamai tai. Tūranga ese fo i le tālonga i le whinau na iei o awelua a e tāle a whamua lo siri ene langi le tasi le leai a Ausetalia e peitai i le ilewa na amata le a wharanarua e mawaloa ma le aio Ausetalia ma tutusai i le taitasi. To e whina mai ene langi ma mawai isi a lātou si koe lua ma manu malo ai ai e tolu i le tasi. Lona winga la le a sauni ia ene langi e whetau i ma Spain i le finals a e wile malolo le au Ausetalia a le manatu la walunga ua mau walunga le tūlanga wo iai le tau mawhai le au a tamai tai Ausetalia pe a fua i tausanga ua tuanai o lea whātu a o mō leo rua i taimi i le sa i ringa o le semi-finals. Ia a tono le a whaifo i si Matilda ia isi upu ta tele i taimi whapene i le mua umani wa aserua ia mai toi oso foi ia le la. O tala ia le video Samoa mai Ausetalia i le nei asa tofi.